Umholi kaMaskandi uKhuzani Mpungose edalula impi yentshontsho phakathi kwakhe namalungu omkhonto wesizwe embangweni wokudilizwa kwezisebenzi beziqashwe yinkampani yakhe uKhuzani ehlanza isibhedlela eKingdon Izulu eThekwini. uKhuzani uthi amalungu omkhonto wesizwe aphuma umkhankaso wokungcolisa igama lakhe ngoba efuna wagwazele ngo-100,000 ngoba ethi-ke azothambisa izisebenzi ezilwa naye ngokudiliza kwazo. uKhuzani udilize izisebenzi eziwu-56 wasala-ke eziwu-150. Amalungu omkhonto wesizwe ahlangana lezi zisebenzi athi azozilwela izisebenzi. Athe afuna ukuhlangana naye uKhuzani amsola ngokuthi uyabaleka uma kufanele kulungiswe lolu daba. Umbhishobhi uBheki Ngcobo ohola kumkhonto wesizwe esifundeni iNdwedwe uthe ufuna ukuhlangana noKhuzani. uKhuzani uthi angeke ahlangane ne-MK ngoba-ke ukudiliza kwezisebenzi kwenziwe kulandela yonke imigomo elawula ukuqashwa kwezisebenzi. Uthi lezi zisebenzi zihluleke ukulwa-ke lempi kwinyunyana yazo nakwa-CCMA zitsheliwe ukuthi akukho-ke okuphambene nomthetho ngesikhathi zidilizwa. Isizathu-ke senze nginqaba ukuhlangana nombhishobhi ukuthi-ke ufuna simkhokhele 100,000 ukuze ezokhulumisana-ke nezisebenzi zehlise kulaka. Mina-ke nginqabile wabese ethembisa ukuthi uzongcolisa igama lami ngayo yonke-ke indlela. Lezi iy'nsolo-ke noma-ke lezi iy'nsolo zabo abazenza ngami ziyingxenye-ke yokulwa nami ngoba-ke nginqabe ukumbona. Uma-ke ungalalela ividiyo eqoshwe ekhuluma umbhishobhi uyagcizelela ukuthi yena ufuna mina hhayi abantu abamele inkampani yami. Indaba-ke inemali phakathi le afuna-ke noma-ke ukudizela ngayo. Kubuhlungu uma kukhona abantu abazosebenzisa igama le-MK ukufeza izinhloso zabo zokukhohlakala, kusho-ke uKhuzani. Uthe ngesikhathi etholakele ethenda emnyangweni wezempilo KwaZulu-Natal wayetshela ukuthi-ke inkampani endala engene emva kwayo beyisebenza-ke ngezisebenzi eziwu-122. Kwathiwa-ke yena kufanele-ke ezakhe zibe 150, okusho ukuthi-ke kufanele-ke aqashe eziwu-28 ngaphezulu. Uthi-ke uthi esengenile emsebenzini wabeke sethola ukuthi le nkampani ephumile bekade inezisebenzi eziwu-178 okungesona noma-ke kungasiyo ku-122. Uthi yena kugcine senezisebenzi eziwu-206 esikhundleni sika-150. Inkampani yami noma-ke ayiyenzanga nzuzo ngoba ngesikhathi ngingena kulo msebenzi akekho kowaxoshwa emsebenzini kodwa ngiqhubekile nesisebenzi noma-ke ngisifice zikhona esho. Ngalunye uhlangothi uNgcobo uthe-ke kungamampungu ukuthi wake wafuna-ke imali kuKhuzani, uthi akaze kakhulume naye futhi-ke abazani, uthi bayamdinga uKhuzani futhi-ke bazoqhubeka nokulela-ke izisebenzi.